Omaite egasi yo museneta yabana korera Senate Nairobi. Yes. Ali nona ne dijiko ligota ngamisie bikao 8 na bonda butukurwe gasi. Ali nongo kolire gasi. Ese assembly igo dijiko ligota nga once in a while. Na boza wa address members of the county assembly. Tuligota ngekero abamisi babwate impeachment inchoba obaga idio batenga kiwa kolegas. Gose abamisi bakomana inchoba kwane no. In fact you want kwa ba address maybe ko ba motivate kiwa kolegas. Goso ba updating a devolution yake enderete. Ose kulige sawa senator 47. Ikero tatanga maybe okongo mugene rotanya kwa address assembly. Injajoli ninjolinde na agorire buyekera abantu bagire wa address di assembly mbawo ikasaba. Ese senate yengemo 47. I think yomuntu jire ninje ososi koru Vihiga Wambua koru Kitui Faki Mombasa and even though na harari ronde actually have 4 you have one once 43 mbara aja ko yande se assembly chawa chichi address ikera itali measurement yo koranga kyomo senator agokoria gasi umusenator kumubwati koru Nairobi ali no katibeto etechinguru chiyo korea gasi ali no ngukwana mote ningi assembly tingwa dinguru nda akekura gose tingwa dinguru chiyo direct assembly ngakora gento gete yogo jatukwarwe address ko motivate kwa genda umate kale umugaba nagatebire nga umugaba nabwate kirogari tanya ko kwa address assembly timothy sokwanya kwebori nga richi ko ligoteba umugaba ayabone to ndorwe county address assembly wayeresa nga magendro kia kolire ese county maybe na bora danga senator ojire limo ndikwanya kordo mugavana ajire assembly ya Nyamira ujigokora keliri jigoli goteba yoro mugavana wajia esa babwe yama yagera taka ba impeached ne ria ba MC batetenga tanya kugenda wa address assembly kubwatikana una rijigoli goteba County Government Act so ndagoro ne linkoboli kwanya korora umugavana ito we county ya Nyamira okugenda ku address county assembly ikiaro maite birogo tubwate bibere ikiana nokera nikyo mugabana nokera nsame ninyorete I don't know se ngore ngobisi but there's a time in fact the need yakabere ngo inde assembly there's a time neirete CS Matiang'i then pake assembly ngaikaranse kero kiana neraga ikaranse so ikiana njana ajire rende na rusi rie buse likonyero na ara ikaranse ndi nyalivaje bara ikaranse kiaye ndi ajeba ikaranse ni katibe bataya nera ruwe county address aire saba Nyamira na ngazi kia kolre so vuna konya gombo na njidi amubolenga your excellency sa ndi nayo cha kwa ndi ikaranse kero kiao o address ya bantu ba Nyamira o bairese na ngazi kikwa bakoleire ese emyaka 13 kwabeire ese county ya Nyamira.